Uratan Tata ubalang Chairman Barim jangka Tata Group of Industries. Ula khlakno ni kamiat akawe niki hospital kawanan hanang ba Mumbai. Ula dap hapun rius nam ka arta. Uratan Tata ude we niki bala simti pateng mapenya syafrang ya ka jing trekam jadi kenhuan karkhana Tata ka bala seng na duk spas nam mansua ban haka jinyalam ka jong ang balara ya ka buram jangka Tata menyerangat kadan bagi wipat ki company le niki karkhana jangka perthehi barkowe. Layatu bawuratan Tata ulat kampang kesan hagan di keski ke berdap balara ya usha bridge kandi hospital ka dana pa Mumbai nakada wajeng hiar kesan juga blood pressure bagi bak kita jingpang haba ki khobor ki la parstat halo ka jengnet ya usha pa hospital ki bahia ki basam ki jogu kuntok ki khun ki long bakadi tangka rutin check up ani ka jengnet sampai ya ka koi ka khia ka jogu ani di tak daduk min kamit haba ki khun ki jogu ki la permana pa ma maula khlatno nakani ka perthai. Nasi nam tak kipat bak pakar. Income tiap ya uratan Tata. Amar baki don ki kali ki balami. Hakani ka jalla bar keleng-keleng ki jaka jong ka perthai. Ya ka bala penmi ya ka ni ka company ka ba aikateng Tata. Bahadu ni kisi ki ba menta ki long ki kali ki ba pau nam ha. Jonggori India bar kamjuru haka perthai hi bar kowe. Nakaliang kena yalam jokari nadu menteri rang badu Narendra Modi mengilam jengkaliang persyak Rahul Gandhi bat ki wipat. Ki menteri rang ba jong ke jela ba phero jong di India ki la pa ko di solam halo ke jing khatno jong we kinong sengkar khana ba paunam jong di India nakaliang ka sarkar Maharashtra kala permana bakan ayu daga state funeral